Tanya agus fáilterás hiag Tusa tube agus tá meise agus éidirn arás le géile. So hielmuid beidir go háirdín beidir tuairisc chuirtíh ar cé mar táimid, cé mar bhí an saoirgin, cé atá ar siúlgin leis mar tá síalsagin airne go mór. Ok, éidirn. Tá chuomh chun Come on. just feel that route. Oh, just feel that's pasta. So could you your show look at every thirty? Well, alright, sib ag brand new na vlogs again, and bhí mis America J1, bhí mé South Carolina in Darban and Myrtle Beach, agus bhí mé go i Build-A-Bear agus Cosúla Build-A-Bear Darban and Ride Makers, agus bhí saoir den sco gom, tá tan all in the gomanish, agus agad no, just a bottle. Bhí saoir den sco agam ag obair cosfarga agus treis beg obair bhí mé ag taistil timpeall na háte timpeall na tíre so bhí mé i Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, Tuairisc agus Boston agus Washington. So bhí mé an gnóach ach bhí sé go híntaach. Mis mar dhearna really bhí mar taistil ó tuisgurt na cearcha, deasgurt na cearcha an seán maiile clia. So riantairí bhí me sin seán maiile clia bhí orm sa taí a brianú agus mar chuid am chuirsa, so tan bhirte cin cuioine leis an osscoil, níos go mar dúin mar sin. So mar chuid sin bhí orm sa taí a brianú riantairí, so bhí me sig gopur ar maidin na giltarta cúgas charting. Gurta chéile starting. Agus bhain ma antá na bas bhí ma mar haidir agus mar churscur agus an sin fásta churma an chléir a láthair. Agus léir mé an chléir coppla ar. So tímuide sin bhí ma ag gimmart pelle leis na géileága. Jim ma na bháil go dtí ná coppla ar, bhí ma in Albin, bhí ma bulas is carja. Just bhí saoir mai gom, bhí ma integríthe agus a gobar a rihintarú ar fáist, so ní bhar ma deis beidir a martlum, go American na period. One my tan bus, mar girl man urgent tan bus big a burn rather than sorry, American so faster. Okay, so in ish, to which creating a national school. Tá rudí gabhar to much fáúas. Tá much a fast nice, I guess, to much fi donish, to fi much fast nice. So, could you get her shield okay sit in ish? Inis tá mis ag déanamh staidir ar máisteachas telefís radio agus iarseoireacht in Old School Griffith ar South Circular Road. Tá ag buin ansalt as faoi láthair, tá sé ionteach gnóthach agus a go leirleir obair bháile agus aistí agus gachar le déanamh agam ach tá ag buin ansalt as agus tásúla gom go méid post a gom ag dearad mo chóirsa. Bé. So cadwal to say datum. Well, to mesh a buggy go firsta, I guess. So the mesh a buggy go firsta is tama go burn sin mar fisher short le mionella. I know the shop into brona. Tama emalically go costa marial go my gobber or blonde lip go foil or raging gilsta. I guess fasta is ersher made the nift or tea. So beam and shaw go realta go ma fasta honey-ish in my first. So we could work as the shin, the shabog your fraud, I guess Neil Chagum when I get her be as to my gobber on, as to my fan of the whole her, so to my thoroughly to the Chagum. At my bunch ansalt as is even the bell first, Shilmger, Carrot and Sky, I guess an urchin or Shilon. Gaheria, Ogim the Gilgags, Ogim the Manda, so Shilm give me Jashna on done virtual in a mancha. Yeah, but probably may echo, yeah. Ní an taobh sin den carrad fecha gom riomh, so. No, it's carrad and scaí, so tá má buint antalta sin. So támuid scartha, chuid na nám, a chuid na nám uair the chéile. So tam sin go muid buint stolt as an síl taréis na hallscoile, cé go se cinelín Scania, go muid críithnia, go homlan in DCU. Agus airim go mór DCU. Agus the carriage fad, agus anhra to be on. Ag an cear leis sílam go se go mai gurrod ma ag gohfuil mar ag I think ding of rud different in our Halenish. Yes. Bugger right. Sinead. So image na could you in our fish and arís ag much a rash le chéile. I guess must say in smith go no to get her be ogusha go right live gin Virginia. No mata in Keshna with. She. No to much in south of rash le chéile. To ask you afterwards. I guess image in nurse or just shape mar there ma go more eating. I guess na canal, so ten yard chat doing I guess. Yeah, but we're just doing yard to chéile. Ní bhé muid scartha no. Well not even top or fod. To silgum.
So still going grunch of salt. Non-tain termit, like a hort doing, agus on Fishon show around our Facebook, Twitter, Instagram, agus got rud ella. Snapchat, and rud. Especially green graph clock doing it. Like say orange. Okay, Gajin Gadarella.